Tripura government ni dio lai thanai 2 June 2022 ke ha notice rikho ha ba memorandum rikho ha abo memorandum rikho nai rokhe Department of Tribal Welfare boro se rikho akhem aro memorandum suyo mo rokhe bodi ke suyo mo tongo je kangal ka ya chu yarono hospital thangye ba doctor thangye 15000 ni jora ba saisi ba ni jora mangnao ke yem sau na yau maimo abo mani scheme no tini bo memorandum brau saklai reha ba khosai reha inke tawa amra no abo memorandum matma suyo mo tong abo phono na kahama ke ye pore no na kawru be sai sai ke saknari nai no videos na rai samonching katha yan jora nai tondi ke channels no bo subscribe ke ko ta singa subscribe ke ready tre bode information kaham na ro biskampo mai so tung mai nen bok pandawa ke phai taw chom abo memorandum no nai ne leina tawa amra no abo memorandum pore ek nari nai inke bo memorandum ke Agartala 2 June 2022 rikho mo memorandum se Government of Tripura ni dekhiye ba Department of Tribal Welfare on dekhiye bo memorandum no 2 June 2022 Agartala ke rikho mo se ketao chombona pore nai lena sisa ke boro poila ke suyo the government is pleased to amend rules of the Tripura ST patients financial assistance rules 2018 inke boro bodike sawom Tripura government chinyo ke ha rules amend ke ha ba riha je ST patients rombo pandawa rangkho pucha nangkhru nairon de yoke rules 2018 ke abo nikhoye jamboro no unui tre samo tombrao abo kebre ke number 1 ke ham a patient of ST community having priority household APL PG onto the Yojana ration card as well as those whose annual family income is below res 2.50 lakhs will be eligible for availing the benefits under this scheme inke boro simoke bodi khese je ST community nim singyo klumsak beintai bera mayo tomi ha singke boma scheme nim singyo nangkruma mai mi oni matungo nau nikat APL pontho ke tre onto dia Yojana ration card onto BPL onto abo je jat card onphono narau boro boma scheme nim singyo kheye narau free yo kheye msau nayo mai moni mser mai nai ake boro je family income by annual income 2.50 lakhs ni tola ni bro hasingke kadlini ni APL phone tonto ba BPL phone tonto ke onto dia Yojana ration card phone tonto je phone onto ar phone now ni family income by annual income now ni no sing kho je borsa ni rang jugamo 2.50 lakhs ni tola ni no sing kho ni bro hasingke naro bo scheme ni benefits mai mai nai inke abu ni kuyetre no hawas hamo tompio a patient cover under Ayushman Bharat scheme will not be eligible for availing the benefits under this scheme inke boro ke bodi ke safio jescount nichio Ayushman Bharat scheme nichio ke ye free yo ba mangnawam sok mayo paini role boma scheme no le tre wehale bro mai mai yanai boma scheme ni lab le bro mai yaunai ye boro suipio inke boma memorandum no lai thanai 2 June 2022 wo chini ex CM ba ex Chief Minister Biplab Kumar Dev bumfono bini Facebook page so post keyo ke boro bom post kemapo tawo chungsisa naile naina ke boro naide glad to share the government of Tripura has amended rules of the Tripura ST patients financial assistance rules 2018 ke bole time ko jano no pore ye sapai harmo se ke boro no le chungtao nai sia ke tre jambo tolaw bung soimo no abono nailena ke boro bung sawo our main objective is to help poor ST patients to get treatment expenses from government of Tripura up to 15,000 ke boro bung samo ke bodi khese chini naisumo thaimale je ST patients ba ST nimsio ro ya buya klumsan to nei ro no mangnao ke ye treatment ba msau nairi mai neimani mser ro neima 15,000 jora aboma se ye inke boro tre bung sapio previously only BPL ration card holders and person whose family income is less than 80,000 were eligible for this scheme ke lai phaimo role je BPL ration card to nei ro ba annual income ba family income 80,000 ni tola ni bro roma se bo scheme no mayo inke tre boro sapio now government of Tripura has given more flexibility so that more patients can get benefit from this scheme ake tole je government of Tripura ro trem se rifiha tre ST patients ro no bomani mser mai mai ni bok pandawa ba nangkruma mai mai ni bok pandawa bo scheme nim sing yoke ye boro bodi ke sawo inke bono lai thanai 2 June 2022 wo government of Tripura chi yoke ke ha memorandum rikhomo bona no sayek narim se je ada brule pore ni mai form chi ya form pi tumayo ke ada leja pore ni rung mai ya form pi tumayo ke mon bok pandawa ke je ang mai mon jora ke no kauru bai ke saspayek narim se ke tini ni videos lai bono no bo videos no chai asin ke like ke di ke channel so subscribe ke ko ta asin ke subscribe ke ri trevis ka pho bode information tanaro mai so main bok pandawo ke chungchi malai pina trevis kam video so no videos no rai samon ching kathayan jora nai tumon bapuna no jotono khakchanga